Dobar dan, pozdrav iz Beča. Zaista je danas veliki dan. Prvi, nadamo se, za Izrael i za Noa Betana, jer je ovo prvo polufinale. Prvi put da će Noa Betan izvesti svoju pjesmu uživo i nadamo se plasirati se u veliko finale u subotu na večer. Jučer je bila prva proba pred publikom. Na pozornici je nastup bio izvrstan. Noin vokal bio je odličan. Dogodila se mala nezgoda s jednom od glavnih plesačica, Michelle, koja je ozlijedila jednog od snimatelja. Ona je zadobila lakšu ozljedu, ali danas je dobro. Večeras će nastupiti na pozornici ovog polufinala. Što se tiče reakcije publike, nije se čulo negodovanje prema onome što smo mogli čuti u medijskom prijenosu. Nisam čuo nikakvo negodovanje. Ljudi koji su bili u areni rekli su mi da je bilo malo negodovanja, ali uglavnom je reakcija bila dobra. Neki ljudi su plesali na pjesmu Noe Betana, neki su pljeskali na kraju njegovog nastupa. To je bolje nego što je bilo zadnje 2 godine. Večeras će biti prvo polufinale uživo s prijenosom, s publikom. Hajde da vidimo hoće li biti isto. Glasanje je danas već otvoreno. Ljudi koji nisu u zemlji koja sudjeluje na ovom Eurosongu mogu glasati. Amerika, Kanada ili druge zemlje mogu glasati na esc.vote i mogu glasati do 10 puta za Izrael, Noama Betana ili za bilo koju drugu pjesmu.